okubona okushaye kwathu ukuqinisa kuthina ukuthi awu kanjani manje sidlala umdlalo wethu FNB sineyinhloso zethu zokuthi sifuna ukuthatha izitha zethu sizise ku-change room esifuna ukuzisaka yona ngeyinhloso zethu ozakwethu bona babe sebebona ukuthi abavule le change room abangazange baze bayivulele namaqembu ala eSouth Africa ngesikhathi seBiobubble sidlala sisazivalele emahotela kwakuva yayivaliwe le change room ayekho wayinelungelo lokuyisebenzisa kodwa masukufika abakafaro sebenikeza ithuba lokuthi ababe ku-change room leqembu lasekhaya okusenza manje sibonakale nathi angathi hayi lento ukuthi sisekhaya ayilona iqiniso ngokugcwele ngoba ukudlalela eFNB kuphoqwe isimo nakuthina akubona ukuthi ngoba besifisa ukudlalela eFNB ngoba bekuyiyona nkundla ebekade yapprove uCAF ekufanele sibe sisebenzisa as an alternative ngoba singakwazi ukusebenzisa ezinye inkundla esaqela kahle futhi kwangaba nayinkinga ukuthi sifuna ukudlalela kuyona le nkundla so ithina ikona ongihlanga kahle kakhulu lokho kodwa ke njengamanje akusayiyona into ebaluleke kakhulu kuthina ngoba kwenzekile okuhle nje ukuthi kuyona yonke ke lonto yenzekile kodwa sikwazile ukunqoba nomdlalo obalulekile kuthina.